Yesus kasasalit ay sokoriran sinu kadang ketu Yesus masondiyo harus sendiyo no ditambah Yesus kasasalit Yesus masondiyo ay sokoriran sinu kadang ketu Yesus masondiyo kadang ketu sendiri Yesus. Kaya sanang tatuang kumadati din sanan, paingkuro na tabar na kayo. At ako katilambusam kanaw misisa at ako pad iswang samayan. Kinarahingan asundu iswang kerajaan sorga, kung sikaw tatuang diti, kano kaguyahat at kapagyampay iswang pitimungan, nagi kay sisaan, mising ilaw diti boras-boras no. Kung sikaw tumanha ka sa kadung maya ti piramutan dahay, isam dat simbayan, nagi santab na padit piramutan dagunan dahay nga pasilid isa o pawayaan dat marakat no iswang god panamarasan iti ampeng ka kung nagi iswang polambus nga panuadat kasiribon da ginawo nagi kanod pa polambus iti panamarasan mientap karakyan tinasambayang dahay iswang rantuhan Yesus. Amen. Kaya sanong tatuang manatid insanan, tayong kuro na tabar do kayo. Tumbayaan ako do, yati kasari, takanati tumanod mo panambarasan dati tibay no haro hiit patanduli aguli to kay di nakatalib ipira-pira timpo nawayaan dati nga isay no kayo dad aguli kago. Okay. Miyampay amagay timpo to jam koturu limon hopodong mapat no hoy. Panatasan to ko no dot koting ko to ko jam koturu. Jam kawalu pero jam kawalu onom no hopodong minit. Jadi awal ko di jam kawalu onom no hopodong minit. Nga ay matindi la ay landot kausa ko piyo. Apurimanan mo. Bah, ikasiwatan iti mong sikaw to ko kumadot. So kadung kinarahingan to kapag yampay to kagu. Haro berita gembira haro isa kataadan di dot ay natantu no di no lantak paku no taon do record opiduo di misyon dati panangid misyon pumoiso
mission kedua. Jadi kepisanangan dat misungkat tukad nando mission dati pengkura di dusun ministry ti mana video kamu. Itu nangayat kemajuan dat pelayanan dah itu watas dati kalan santo kok dat ay okon naging dat ay ausan kopiati pelayanan dah hingga napot kinainan to kok. Wah, tatuang iti orahyan ako magangat dati mangintong kot iso kago panambarasan mantad ko lai to kono dit ano ko pagyampayo naruon to ko di bay no ay kumbala aanaruh ti panambarasan dati satu pasal isuangget buk kinawan sayan kedua no podemonom kejadian 26 Ishak ipamagunan da tulun Filistin tumanud da pod kayud na ilaanom itinopot naritan da hitid kitab kejadian iti Filistin nga iti itu Palestin nilo dondo ko pengkuro lo pengkuro nila ando kayo oraitan da hitid Filistin da hitid kitab iti ko suway no dilot pono kisangod dat saray lilot dilot ayat kumaiso buk kejadian dunoh podamonom ayat kumaiso intalang di manalaw sa hirid kaya na niti itino po nga akon ko manalaw si kumaiso nga nakumbal nagi dat nasili antakan di zaman Abraham mantadi di Ishak minongay hilod Gerar umadi Abimelek raja tulun Filistin kinorhingan no padi minairikot kumadi siyo minoboros kada no di ongay dihila Mesir iti pamagunan kaya non di pinoboros ko kumadia iyon na dihitid kaya nan iti hali piyah dat ay tulun dat dong kasuwayan nga iho na pohom miyampay dia wanadan tia montok dia kumadit payat no patakon ko painsanan ti kayo na niti man ko nagi tumboyo ibatos ko pinabatos ko kumadi Abraham tapa no man ko wonsayad gumo payat no miagalilo rambiton no di tawan nagi man ko nagi patahako idit payat no hiti kayanan iti mantad no dat ay keturunan no insanan no pabansad hiti pamagunan nga kanu barakat tuy Abraham no po minakinangod nunoy borosku minamagompi isiyo dat nunuhi paindalanan di siyo kumadoho hinggod insanan ni borosku inakatanto hukum ko mantadi di iyon na di Ishak dihilod Gerar kumain na po itong pinay nga itinupot monolaus do hilo pamagunan di Ishak antakan di nga okoni ko insa nagi dat nakandalan okon ko diri nagi nga nakumbal na antakan di Abraham pia ano po hitid ayat kumayso nga okon ko manalaw sit kapagulo nga nakumbal amo po okon po ko Ishak itapa daw Abraham nakumbal no
Yung tangan to kono po di right no po ti komono laos nga kalaparan o kon iti pumako dondo iti mantad po dit poinsandad di bodi letil antakan dit Abraham naritan po nga antakan ni Abraham iti na po komono laos nga iso komantad dit no boros no roy tanda do karikatan di Yesus kumundo mantad pa di lay daw maron no tanda nununore tanda-tanda do karikatan ni Yesus kumundo monolaos ka antakan nilo nga haron no kalaparan mantad di katurunan Abraham katurunan Ishak haron no ti kamundet monolaos tanda karikatan ni Yesus kumundo mugi sasangod antakan ni Abraham haron no mugi sangod mugi ahaw ko yun ino po inoretan iti nga itarobong nga pinagiahawi o kon no komontok kit Abraham tulon Filistin nga ipiyahit itulon diolo ikamoyan dat pakaraja diolo nga magiahawi iti di bah ino po hit taray titi kamoyan dot aguli kago tumbayan ako dot ay hinakayan do kayo haro hiti kanta kandat miyagalid dit pasaro-saro to kay haro dilaid nakumbal haro it oyo pod ano saro ko piyo yun din nakumbal haro tiyoy ka saraho no ko piyo nga ya di taon taon ping ka antakan no pod di hom walo nagi taon ko kano miyagalo pod ilo pa nang isuk tumbayano ko pa yung pulihid watas sabat antakan di taon siyam na ho podom duo hatus siyam seribu siyam na hatus siyam na podom duo minagadaw pero linay datadaw katalibuan na motulan di taon siyam na podom walo kumbali dat katalibuan na motulan atok ino po hit sakot-sakot tom miagal no didit it noy yo posok da tumaw no yo posok da miak gas harapon no miak gas antakan di amura po miak gas sadiri po jadi orikot no pondo hit it magalabid di nga tokom mo ginodok mo tidhilok kapuruan 2 minggu saro ko dit pero nagit taon opo dam 2 minggu mo ginodok ilo pa itaboy ngon rubawo andadon dit milon na pohom asapan no pod rumubad antakan di dangadaw nga susano rumubad dangadaw to tangus nga alogod arakit po tamod kaguhi ay sakot andadon dit dongatuong kawaya nanda dinamulok iri nga arakiti to kisahap dia nga hiri nanda talaban nanda dati itapoy tokoy magalap hiri ni kamundat antakan pod okoro nga tambalot sayra do kagayo puno kisangod kakayon nun rumikotit itapoy kakayon ulatan ino po hara tapoy nga ino po isahap nga patamon po ng hilo kada patamo po ng itapoy ka
nga punong hilo. Manon do kakayo punong hilo. Karuba na ganda ditulatom pisok ibo. Nga iri poy kasala dito. Mantad hilo posadong pitalob-talob-talob. Itapoy nga opisok katatuong idi. Ngadang-ngadaw sumindab kago hilod sumindab. Matoy tanak nga puiri ko binsusuhon. Binsusuhon po hit. Harit antakan no bondi dongatuong ino po'y karamayan sa roko nga. Sairan atalaban nan tapoy opisok. Menampipi pandahiriyaw watang tay katuod ang aragang rumakit. Iri nandan sa ngilatan tok pahuyan mo tigya. Sa ngilatan. Har na po'y takanan akanon. Mumbal matinda sarita. Nga iri taramay. Aisap na dito di bay no. Aisap ni kaman magiurok-urok, magiutok-utok, magisarita. Dangadaw na pon ay antakan na pon it magisarita na daw nga harot binsusuhon ka. Harot rumakit. Ani jadi ilanot ngono ko pwede di ngari panitik iragon ko nam bisusuhon no bagya mo dongo tuong terkawal sumilaw no patadawam aya minta maaf sumindab boylo kasindab no pom andadon na sumodok asangalan ya tanah ngaro kitan topot ulatan dati iri ni mantan sadu pompi ulat ujung-ujung karikat hiri di sana kabun hirih piang haroy tongo duo baris sa ohom bianam opisok no kita puy kanda di kombolutanam si loko mantad to kan lagi dahiti podim lagi no dipon ka nga iri na komondat ata kay lam nunuhit asunsudan itit orikot awayaan to ko pom aylan to kan lagi paingkur ko piya kamay ni tampinay dat kadit papasalat harakantakan dat pamuhandaman na padati iya ti ka nga ino po day awayaan ko piyanuhom suway ko man dito sa row dati ino pa'y asar kud man pagalay dahiri nga miyagalit iti kalidasan dati antakan dot kalidas toko sihat toko nga hirina to paingkuroh piya kantakan nga iho na pom tatap ko do sa tiyak makinorohingan hinggo na pod apatayo ko piya temporurul itu sakit ka umbala pagi sumakit to pun do nga hiri na matid sorohan nunan day boras no nga haray kantakan dot orwol oinggorit iri nanday maminsuhu datid magihumpot pangubatan do suway jadi mari jadi paingka na giti miagal di mantalabot tapoy dito di nga siloko mantad jadi nailan nga iri na git ailan mo awayaan to ko pom perhatian to kon iya ti pumagiati ka gulit ako kagot panamarsan dati jadi iti monolos iti nga nakombalot ay nawayaan di Abraham antaka itanak siya Isak tumanod do pod do kayo dot nawayaan kombal no pod awayaan na guluhom patut ay ata ko na dadi asilap nada asilap ay lan na did hinggay ralandot
hingga halangan nu hingga ulakan ada silap ino po piro-piro minggu di nakatalib nga uli ako kampung ang minedi susui di Palu haradi hat lintuhunan dat ay kari kat dua kaki kinawas ulak ako di watu nga tokoy ino po watu di nga girot ko puli di watu iho nga nolid nga to kota burus ko piyan kasungkok pa di sandulod lapap itit gonggolahing timolahing gat tunturu lapap ngayon na din mini tom ay orwol mati mihad po tamu mihad nga nakolahing no om sayra na po din ginumuli ako minaya kago di winayaan ni di nga nawayaan na dim na di may ulok na di kaulak kiwato kando ka may ulok nakagaraboy wato pagarabo iwato dalan ilo na di hot kakuhaan itid na sungko katunturo kumbal po awayaan nam nadadi apatut ay sindualan ngayon to kano pa topiko dat rahit ko iti duso hari dari ko pia dupo kay Elda nga aya itigat agan-angganang ngatian mo hadin na ingatan ko pia nalambat di dupok ngon to kano po pawaya o karay to duso ta kanada apatut asugut kago ti duso do no kumbala na wayaan tu ay lano nagyam hingga halangan no hingga wayaan hingga iduso dilat ulo kondo duso ilo kampo nga nadadi apatut to asugut kago iduso ngano kura to asugut kago to kay insalawon ilo manalaws nga asuguti duso nga asuguti nga tokay kada na dadi wawangon mo aratian mo dati duso irim magihum madaralandat dadi asugut kago bah kano pa kinarahingan nga kada no tangkiad mantado kayo no iti ko no tu iho no po miyampay dia wanadan tia barakatan tia tumantada dia inaturunan nu dat patakon ko insana no kayo no niti tumboyoan ko ibatas ko mantad padit molahingan no Abraham jadi ino padihit niyon di Isak nga hilad Gerar komanda Gerar ayat katuro sayra no pad itulun-tulun na heri minuhat di siyo karaiti karuhang daw nga kano pa di Yakub tampinay kuilo kasyo ay siya magakundi sawa daw tampinay ku ka tu isiyo no pa di nga modasih dot popoboros dot ilo no po nga karuhang ku modasih siyo nakuro nakuna to madasisi magakundot iribkan pa nga sawa daw tu asaraw no pa siya nga kada di dot patayon no kundot ti tulun-tulun nga hitik kayo no niti sa bapil lo karuhang ko ka tu alundo sa turas siya na alumisi ribka alundos pero linayad dat hila isiyo insan timpo minimpa di Raja Isay Raja Abimelek
raja tulun Filistin dari Gondila kasya minimpa nudi na kita siyo kokito na siyo hi Isak dadamot tet berbisik-bisikan dadamot tet berbisik-bisikan no misingud ikaruhang daw iribka nah buli la kamu na berbisik-bisikan nga ikaruhang lah lahawa na di Abimelek Isak om kasyo to kom sawo nui pamalo di kasyo nakura tu kanuham isisino pa nga tampinay ko kanu kadi Raja Abimelek nunuh nang kuditit numano pendalhano kumadahay oso nang matidat haradi sangulunot mantad da ipagilitan dahay damoy odop miyang pala karuhang no sakira na po miya galidi nga iya na po paparikot tat sala kumadahay rati na po litang Pinay nga ay dadi kasala takay dadi kasala nga man yati na po di nga nakasala iya di madi kumandi Raja Abimelek mantad ko Yakub amin nagakundit Isak siyo mantad ko Isak magakundi Ribka dat sawa daw sakira na po din haradihat moy pangunsamang ilat karuhang nulom poporikot kay di kasalahan kumadahay kasi mantadi di Raja Abimelek no padi nga pinapasaliwan dat pason umad o insanan na tulun dahilo isay no pado kayo moy panangkang awit tulun iti tay kakaruhang daw nga man patayo iri pason tokoy agat ti pason gitu Pokon ko agan-ganat hukuman patayon. Sayra no po di dot ay nakaylo nga di tangawlon dot isay Ribka aiso no bagadi moy pagampuang diolo. Mantadidim Isak no po di nga pananom-tanom no di siyo dahil kinano ni di antakan da taon ni di ino po hinano daw hasil no po dit tanom daw di nga tok okon ko insan kolopi okon ko induo impiro inghatus 100 kali lipat kumun po di nga sangkarong no po tinanom da paray o gaya di ko po sangkarong santin no po la santin no po hot paray tinanom bi Isak sayra no po di minongomot nga hatusatin tokoy punsun na pa nakuro tu isiyo na po nga nawanadan na kinorohingan nabarakatan na kinorohingan Iisak na po didi nga no silik kaya kiharo mahidlaid nga okon no gidi kumaya isiyo yang kaya bertambah kaya maya kaya gisombo isiyo no po didi nga sangat kaya sangat kaya ngene he akan do di karuhang kat haro isa kaday makan dat ilad harapot hapadom 5 minit ta tindalanon dohit makay karita
Kai na dihem makan oy. Kaya ako na pada tihom bayaran ngai kuno pada hati makan do hiti kangko. Mbala dari darda nga ita sarot di nga ako ni kanto ko iya di ko piyo katutukan itu ay di pabanaran dat kumaya. Nga isak no pohom kaya isyo, maya kaya isyo, kinumaya gisombot bobos isyo kaya dahilo sangat kaya. Nakura to kaya isyo. Kakuan no po nga pinatumboyo kinarahingan na boros daw miyampay ako diha ka. Isuang ayat ko talo dite no kinarahingan. Miyampay ako diha ang barakatan tiya tu mantadno katurunan no patakon ko insana niti koyo no niti ka. Nawanadan na kinarahingan na barakatan. Kamoy na po itong Pinay dat pananud da kinarahingan abulik kaya ka nga ay otopot. Tu iisak no pohom kaya isyo. Yang kaya bertambah kaya isyo. Kaya isyo nga gisomidid sangat kaya. Sangat kaya. Sekira no padharo bayaran dat iati timpu dendam. Ay kokito to kono dit iki haro-haro do membayar nga oy pisa-pisa nagi malod isyo ka. Pisa-pisa nagi lod isyo ka. Sekira mamutung teka haro mamalanja dati makan isyo no po nga mamutung gagata. Bayaran nanda siya nga ano ka dati. Oy si karap pagi matilo ka. Sangat kaya. Si umbal nga idari ti kaya nga lumpain ku rakapyo haralan dat it atari makinarahingan dat kumaya iti. Anuan pa dadi kasi isi ano pa di ayat ko pada mapat nga minamagompi nigi kadaud kambing domba sapi gisombot ino po hitulun na Filistin nga oson kumadi Isak. Saya punya di amo solon. Nunutan naman nga tokoy 100 kali lipat memiara momogompi na tayam-tayam nga tunda. Ayat kapadam 5. Hinggoh na po hitarobong di numan ukado, numan ungkuday antakan di zaman Abraham. Tapa di Isak. Numan ungkuday di tulun-tulun di Abraham. Nga numan di tulun Filistin olitay. Pagyahawon nga dilo. Pagyahawon olitay na di tulun Filistin. Numan dia lo olitay tana. Iridin di Isak kago ungkudo. Nesyo ungkuday kago. Kano pa di Abimelek kumadi Isak. Tangkiad na ipagilitan dahay. Tu iya no pa di nga sadu ko kikuasa ko mantad ko iyahay. Katarimuh to ka kamu atumbayan to ka kamu nga ititimpu dati dodondo iati pia iati no pay mamasok ko pia diri kayo nandat hitik kinay nun dati pia galon ni diri lumikot nga gumui miya gali Isak kot ay lebih kaya kono kakakaya nganu ka di Abimelek ko hiti jauh lebih berkuasa daripada kami. Mantad ko kiharo hi Isakom umundo pa di nga haro di kuasa. Miya galo dati timpo bay na mo.
mantad ko ki haro-haro puasa no po nga po'y mahama no. Gisom buat igereja piya nga ilo no po kanta kanda tilo nga awayaan ni dati. No po'y ki haro-haro hom yodit pangkat-pangkat no kikukuasa no gya haro kuasa kaman kuno pa kuasa dahiti nga intaan da tulun intaan di jamaat sakira miyagal ko jawatan igereja nga itino pa ki haro-haro hom ajarang no okon ko orang penting manto kono pod ikosonongon at pamusarahan hom mantad ko ki haro-haro hisyo rati na po nga milisyo mangurus si kahaharan daw. Kan dito sa nung ginawo. Jadi kikuasa. Sekirad mandati pagalo dot itipiat kadi di politik to orang no mangundi ino pahit milomoy tanding nga ikitusin soro ko mo tidayo hati mo'y tanding ako kasaro tumanding nga nudi hat kasap-sap dati ribu-ribu hindi tusin no mo'y tanding popo kita ay ino pa ikiharo-haro nga haro na kuwasa haro kuwasa diyo intaan to kano pun dahit nakawaybi no nga o kita na dati susah tumbang nakura to susah tumbang kiharo na siya natimong no agumo na tusin ka susah na siya tumbang ilo oy oduya why bilibit oy yun dita oduya ay YB Edson oy oduya da hoy haran pada 2 juta ko mo ko da tanding iti nga hingga gidi 2 juta rupiah piya nga iso ay di milo may tanding ki so kira no po korahyan no minamangon no kaindalaan ni mo so kira korahyan minamangon intangay pagi Yakob Isak sangat kaya kikuasa di siya piyay siya sumangod nga mantadi kahaharano din kikuasa kuno po nga kadagya di sa Laguna kuasa kumon kuno po point to po ti kuasa no nga kumbalo ko kadimong himbulay itinopatulon iti nga harboling kakak siyo dhar ni kagalagal nga puji Tuhan na gid puji Tuhan na gid ako kuan ko no to kumono po nga kontak iti boras kud katudo da ginawa mantad ka harboling kakak iti tulon har Hitachi ti mo sayra no po did may no di siya Teresay tana daw di paduli di sampadan kano po ka paduli nga ano minang ilo-ilo dat isay italad daw isay po nakasuko edit tana daw pahuwan no po din hiro aredit durantay sakir kalapasawit nga 2 baris lah rumpos kapuan po nga kikuasa kiharo gya iati no paditi mungandi dati pagaro nuno di gorong kot pagara awayaan iti boling kakak haran lagi nakita ko pinuponda li bawang
misampaping gia ti tanah iti disio iti dan tulun ungkuda sio hidan tulun ungkuda idan tulun polita hirid panangid daw hiwatu ino pagadi waig ngay hiridim to kom yadih na pagadi hirin na pagadi waan daw waigam apayang yadi hitana di sampaping ke kuasa nga it ako punong di kuasa demi galit di atay jadi intangan nu padati om i isak no pati nga ay di no ray tandat ino pa kuasa di siya di nga otoronongot ay kendalanan ay no ray tandat osonong isiyo ya nahi man ko di saset telepon no oruhay kapiad ay oruhay kam oruhay ni gadi senjam pamalad di okay. Ayat kepadam turu hilo na di isakot minion hilod lembah Gerar may na di siya pingung kudo kagwi torobonggit antakan di tapa pa daw inuman di tulun Filistin olitay sira dan napatay Abraham ino padihi kaya nanidi nga numan di siya imbulayay kagwi ngaran tumanod dit ngaran dat pinamungaran di tapa daw kamoyan dat saro kasari di isak ngaran-ngaran di tarobong ya BGR Jos apayang borosapod suwaylo nga Tuhan ngaping kuray Tuhan ini menyebut nama Allah sembarangan tuh kamu kan badadi ka kinarahingan na tamoden bo Tuhan maletana elo saya ano pod tulun-tulun di isak mangungkud kagud dit tarobong idi nga saya mangungkud dilad hiri kayo na idi nah dapatan dilad ino pa hiri kayo na idi nga menimbuluhak kawaig membual-bual to kom hilo na din mo giaduh na di kaguhit momogompi ngay tayam-tayam miampay dit tulun di isak nakuro iti no poway giti nga dahay kadilo nga ino pi minangungkod nga itulun-tulun di isak ang pungaranay na di isak ka ino po hitarabang iti nga isek to pinagigagagalan dilo undalih na kagulo minangungkod da isway kayo nun sayra dat ang kuda ni ringa gigagagalan na kago pungaranay na kago di sakit tarobang iti sitna ka undalih na kago siya tarobang kasway sayra na padidat minangungkod kago nga ano di pinagyaduhan na bagalan no matudi ino padi tarobang iti nga pinungaranan di siya Rehobot kano padi di isak nga dendo kinarahingan pinapatahak kot ay kalunggaran kumadati gisombo iyati na po kanu tokod kasakag hitik kinayanan iti mantad dahiri minisiyad hilad Berseba tatuang idi rinumika ta kinarahingan kumadisiyo iho na kinarahingan di tapano kadapod da si tu miampaya ko dia wana dan tia barakatan tia amunsen kud gumu iti payat no mantad ke Abraham hamba kudi
Katalib no padiri hom isak no padim pinapaingkakat misbah dahiri o minamolaho siya kinarahingan. Pinapaingkakat siya kema dahiri inagidihi tulun-tulun daw nga minangungkod nagi kadawd tarabong ahir kinananidi. Ya di pahilon kunalot ay ila ayat di ayat 2:5 pati lambusan na dakon sa kirad ay arohot kasiwatan do kayo. Okay. Mano po di dati intangay ti kantakan iti nga o kita dati dot tinopot to kinorohingan no batos kumadi isak dot iyo ko iya no po nga wanadan ko iya barakatan ko iya. Right no po itong Pinay nga ino po hitanom mi isakid di nga 100 kali lipat nakuro itu hitanom mi siya binarakatan ko isak ko binarakatan. Panano mo kuno lusong ko hiti hom to koy mungwa mo tiga ko piyo. Ito'y bibito sonong hindi ko binarakatan kinorohingan. Binarakatan ko minananom. Sayra dot hinggo ko ngayon no, nuno na po hit usaha no, paindalanan no, pekerjaan no, nga katumboyo. O sonongot ano no, harap pendapatan no, amu ko rugi. Katoy business no to sonong hindi ko iya o binarakatan na kinorohingan. Intangan to kano po tit nawayaan di isak. Ay siya tumongobot hingga na po kayo ng di siya. Nuno na po himan siya paindalano hingga na po hot kaundorongan di siya nga tumunda no po. Patunda no kuro. Tu abarakatan siya binarakatan siya kinorohingan. Tumbayan no kun iyati sebagai panahon da kinorohingan nga nabarakatan to kag kinorohingan. Iri pagidat hinggo kanupod ay isuang dat pangingintarusan kuman kuno pa pangintarusan iti nga nuno karaja no. Korohian ko tambalut no. Korohian ko di boss no. Nakuro. Tu hinggo kuno po nga ino po karaja no nga ngosonong. O lumi sa karajaan no, tu iya no po nga binarakatan da kinorohingan. Sa kiran no po mo di tong Pinay. Kakorohian da tulun. I-boss no nga arohian dia. Kumun po nga hadi na barakatan nirtyo di. Hadi barakatan. To isa no po pangintangan dat barakatan nga kinorohingan nga ay hingga no po kayo na no nga ino po barakat na kinorohingan di nga miyampay dia. Iri karaja no o sano nga karaja no atunda a karaja no. Aulo da karaja no kumun po ino po aratan dia dihom o usawon na di rogon at sa kirad o sanongot pendalanon no. Kumun no po itong Pinay nga sa kirad man pahagahago. Right ko iti karaja dati, pangintarusan dati. Topo tibod ondos to koy get haro karaja mo. Siya di ondos. Sirad haro tambalut to ko maghihum-gihum buat tanggayanggay. Paintutunan no molohing, paintutunan dit suang walay no nga muhot. Kapag gulo na imang kurid, nuno karajalo ka. Munopot ti kumadid, may obatiri. Nuno karajalo kadit ay molohing dati.
Magialala naman kun tok idi ko tu pengkakaraja nga kita dati do baynod akon koy karaja tapos bod ay lumagi bay karaja di bo nga intangan no pa dati nawayaan di sa Isak ino pa'y bin nabarakatan di nga isyo Isak man pa'y tampinay nga hingga no po kayo ng dati iri karaja dati ino po hit man dati nga ihati it barakat to hire okon ko ikaraja ihati mantad ko ihati papaindalan ni karaja dim ikaraja nga barakatan kinoringan paingkan ni kadaw ko boboyuhon mantad ko na barakatan to ko kinorohingan iti kawawayoon dati hingga to ko po nga kay mayaan to katulon korohian to katulon tanggayanggay boras gya mo magunilay tong Pinay tanggayanggay gulian kuno po hit right ka karaja di tenong common po nga kadde po posondot ay di ko piyo o koni ko iso ko piyo kandasan to kotit nunu pangkat apang to kapangkat mo ti nga moy dadot ino po nunu no po harad di nga nabarakatan mantad ko iya nabarakatan na kinorohingan iti panambarasan dati mimantokod o gumuot ay kapurimandan na barakatan aya pauputan na dila oy monopot madinay ara po ologod po kasari lah okay no ilo handphone harosas kanudot ay bakalan cas akon kasabab po ila handphone at canggih akon ko ila handphone at ang mahal ko pa yung kuro mantad ko haro lolotirik ko di haro ti panas lebih kurang iya di borit ya di mantad ilo harosas ilo handphone nga harabisas mantad ko iyati na barakatan na kinorohingan iyati ino pa ibarakati di nga miyampay dati hingga koyo no haro no po barakat to hire ino pa iberkat to kinorohingan di nga okon ko karait kahaharano iti pia kaboboroson kaboboyhon dati nga isoy barakat haro tambalut no dat kuat to mamalanja barakati nga ere haro tambalut tot upuhang barakat nga ere sana no nga barakat mantad kinorohingan jadi kanono suitokod ay tulun-tulun dit pinailihan na kinorohingan na barakat ino pa barakat di nga ano dati dat pokitonon paindalanon gisombohinggo na po kayo ng dati nga ino pa barakat na kinorohingan nga kaintalang kasari miyampay dati manud-tanud dati amin nah miya galidit pohitiyon to ka nati panambarasan iti monopat makapiyat sandam nunuh na pohit awayaan kaindalanon tay ko kaboboyuhon dati kapiyan to kumad korohian de kinorohingan nga manuh to kodadot irih na pohom opurimananda dati haradahat kapailanom pamo susunod na kinorohingan may ino po'y kantakan kaboboyhon paindalanon dati di nga
ay milata kadaman tong kiaday. Sayran no po dat haros susunod da kinarahingan kumadati nga puri mo nun dati miyampay ginawa di asiriba mandati tarimo isusunod da kinarahingan. Mo'y damila to ka sumimban. Papuri manan ta kay bagyari sumano nga mantadit ti kakawasan na ginawa dati paingkura piya susunod na kinarhingan nga ay sapon to kayo. Unod nuno po ay wanadan na kinarhingan kumadati nuno po ay barakat na kinarhingan kumadati ay so no po kasi rebound na ginawa dati ay milom miyon at kay milok kay dalan insananit barakat kinarahingan. Konsiko kinapagyampayan dati do totong nubay no. Aramay ti kumadadit kukura dati timon ni kituong nga. Iho nundo hot akanon man ni kituong kapit timpud dondo. Ingka na ka to, ano mag-isis at ako iswang samaya. Kinarahingan iswang kadyang sorga, konsiko do sa kadung kumadahay, mayad panambarasan iswang kitab kejadian. Pinopoy kumadahay do insanan no po hi barakat no, ingkot wanadan no had iswang nakaposyaniti, nga ogompi dadahay mantadot kawaboyuhon tay ka nuno poy pandalanan dahay nga insanan no pa rin nga mientok di karabian. Okon ko asilid iso pagandasan dahay di mo maliho dia nga iso dahat kay mayaan dahay o mandahay patumboyo o mientok di karabian. Kung sikaw nagito sa iradot popoylo ka dahay ang purimanan dahay kapalidon dahay nga harap kasi rebound do ginaw dahay tisam-tiso isang ba irin po nga momon sa idahay dat tumulid kagod iswang na kupasyon dat tulon-tulon dit gumirat ta iswang at pananudan kumadian. Pingka naging makikinangaw dat tong bay no nga kay sisa kasari barakat no kumadiolo iswang at kupasyon diolo. Paingkura na pa'y awayaan nila nga ano ay kasari samangat isang pakano yala do magindalan o magundas kasari ilo dia sebagai kinarahingan dit kasari-sari dot harot kapuhangon iswang kapasyan dahil tisam-tisam. Kung sikaw Tuhan mantadot kinapagyampayan dahay do tatong buhay no o miman ni hay do kapirba agud itimpo do rikot. Pinasamayang dahay so karan Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw do kinapagyampayan dati inako po kapirba takod timpo do tarikot.